Kulumka tako buhok song jotono na dipor kaham kakle jotono kaham no tong na hanai. First of all, congratulations to all the 12th students je passing na rogno. Joto board ni no CBSE, ICSE, TVSE ni joto students ro. Je 12 passing na rogno jotono no congratulations. Good, this is your career. Tabok na ni future career no choose kaya ni bagay ang teo siya sana mo chungo ki admission na ni Swkang Kaham ka enquiry claidi agent ni thani wo proper information na di every word je agent rok sawo abno in writing na di dam kabang gang ke dam oina college joto jaga na compare clai na di ऐसे कॉलेज थांग kana abo India college ne campus buntu ya amo joto no kaham ka google wo search clai na di sudu prospectus nungma by simic college ne campus something na ne joint ta clai di tabo ke be careful. Always have a second option before you take any admissions. Just a course of another important thing. Be prepared with your future things. Future ko no problem Wngna ni to joto college go bobo approved dia bobo affiliated abo joto no manai nai. The nursing porna thame dog joto no naina nangnai ki National Council of Nurse ba by approve ya abo joto no check khai bedi. Sorry, but kebo bepano ta thokai jadi ta thokai jakdi tabuk joto jenor kok sawo in writing nadi agent ni thani agent tamo promise klaya ni thani kaise copy tondi agent ni thani kaise copy tongna nangnai agent ni seal and signature tongna nangnai jenor agreement khlaimani jagawo future ro jodi kono problem khanga u agent ro no help khlaimani bage buskangwa phainai rang kebo agent no ranani nangya joto rang joto no college no thangi directly ready kebo agent ni thani rang ta ready je agent ni commission tomani borok nangai college ni nathu norok agent no trust to khlayo saimano tobo hunke joto fees norok jerna tomani joto no thangai college no fees ready original documents agent ni thani rana nangya original documents thangi rena ninga college no rena ini agent no sadi booking amount 5,000 is ready by admission and agent logi not more than 5,000 5,000 is basic rank tardi please amnani koimung future no thokai jagi angnani toi ba future kono problem ungyang nani toi so please taku book song manai song jetak lai admission ungnani bagai Bangalore jodi poinai phaigan ke ani o kokno kaham ko khnoi nadi buji angate se repeat line id but please agents ro by kuno admission scam o ta kasadi kasana ni Swkang na sung sawiri wo all future problem ungyang na ni tei future problem khanga no ni thani kuno proof kri inke chungmo no rakno kuno chubawi man glak so please ma pha je ren srngnai rok ni je admission ngai rok ni ma pha rok je admission khlainai rok borok no bang koyu ki norok bo kaham kai chai khlai di kaham ka information na di bo college tamo thong bo college bunti ke promise khlai lekha bo agent tamo kok no norno go shika google re-verify khlai di je bo college ni campus samani amone address na di address be million id যদি নর কনফিউশন তং ওখানে নর ত্রিপুরা পিপল ফাউন্ডেশন anytime whatsapp message claim mano nor niche information tong mani bo college board dinga ni bagan nor connect laiga am bonor gano sahari mano chung nor no nangke chiniang ti je information tong mani chung nor no share clai ri wano but ke bota thokai jadi please ani koimung because chung last year ni previous onek bosor dore chung lugui phaika ki kabangma students of jungjal kabangma dal bidal jungjalo kasajak kalaijak aborono chung basirna ne thangka bachiri botu phaika kabangma no chung problem ni tiklai ti phaika but amo solution ya problem o klai tiklai ni amo solution gange chung Swkang ni simik no kaham ke enquiry khlai chate future kono problem yang na ni tei amo haike no chung phangani nangnai chasuno basic kok Swkang ke borok sela jagi thango Tewisho koyo joto tako book sono please o video no jesik mansak share khaidi spread khaidi YouTube channel je chalok tongnai rok nor jodi manu ke please norok video download khlai upload khlai ri saimono video ni to kisa portrait ni thanga to phano
information je matter khlayo video matter khlaya ba video ni length matter khlaya information matter khlayo so please norong ang koyo jiskapano all the youtubers je o video no tongnero please download khlaya post khlai ready noroni jani youtube channel lo asungno kaham tongbaidi kaham ke decision na baidi porina ni tam poria kaham ke decision na we olo kasaro thakna nange ja khlai once we suji we final decision now admission na baidi asungno kulungo te oisha hambai je tabu jorati changna logeri tomani bage Tripura People Foundation Tripura saroni bage je se khlai mancha chung khlai no thangnai te oisha Tripura sa ayog lokthong thanchani mari chung khrak khai tongna langnai